Doelu Kaucho Primary School Palisa District Ngu Udi Society atukoto na yaret Iji jireti kozosio Ingareni kintea mwalimu Kej Analoi Agwang. Why I joined teaching as a profession? One, it's a noble cause. Secondly, I had role models. My teachers were role models. I liked the way they were smart, knowledgeable, loving, parental, and caring. So it inspired me to join the profession. And then now that I've joined the profession, I like it still because I have seen it's so happy to be with learners. It's so happy to interact with learners. Learners, they share their experiences with me. I also find out their challenges. Then I teach them, I share knowledge with them. I inspire them, also like my profession, because teachers are cooperative. Raya Agwang mwalimu na itutoritai kwa surete kwa PTC. Neda kwa nada unaikarika nyeuni yenye mechoka. Koto Aswam ke epole di master ke Michael Ikudot epogete kanuke. Raya Agwang analoi a teacher na epiriani kit ake somnoi. Doda oraine muno ake somnoi. Mamu ilimu ni abocharet na ikoku. Eja ikiseki eipo neno ingara kinetiko kungini. Ai becho kina kesho man. Kedai becho kini ikiepo ni sinei. Nat ara ibalajo eja karetiko. Na yare kini epo na jeni yangu nisi. Ara ikotojo ai moi borolui tosoma. Ai ngara kini koku. Ai kamona ni utujo ai sishakina nisi. Ne pichake ya tukotoke edao jadumuni. Chamot nisi aseke toi iborungun ipalu to suluche eto ngatai tai. Anune sabu nere ai jaiki ni borengi na som to mana asiomani na idue. Nese iponi no ajena wonesibala amwalimu na emena keswam. Do engara kiyongo apedori ai julu luche mwalimu nuda luejala jala ikitosi Aswam. Eja ikikesida minakini Aswam noi. Eponengon eja ikido somero kere ai jula kini ne edili ati mwalimu no somero eminasa kese Aswam ageo ni kwenye ne alumni program la New Vision. Agwang nesi epolo kite akirono aboli ya shoko somero kere ili tolosi Aswam ke ejoko neda minakiniti idue nepeka uriak. Konyai ni ngosti na etere kinatar nesi na auriak luda etapita dedeng are lecture due Kej. Elangira som ke due lipu. Ipu due ipu ke ponesho dale giligila. Apolo ke etiona apugan iponesho ngunu kere jo kapido pitungenen. Osodi kinbo biche uriak deng to sitichai. Mame chama to sitichai ai pugi keche due. Koto matukotoke Itemono kinta ejok idoda Society due Aswam iboro nepeka elupe. Agwang nisejata raichuretait nejasi mwalimu nduche. Asisianakinan rauta anyunet. Ai darapak adil no somero sek. Adil no sek darapak kese inakti kese pedo kesa itemono kin akapana kin Asisianakinan keche Aswam. So dikini ekoto kesara Aswam minasa kesa Aswam. Oma merailo remita remit. So dikini bobo kotitichai yangato sidue kapalu kecho sito sauriak. Nese inakini due minasa jauto somero. Raines ya uretano chokchan kanio Soroti District. Nada elachareke etao Itegelikina kwa pia mwalimu Godfrey Ojore, TV East.